Good afternoon, media friends. This is media, social media, electronic media. Today is a special day for us. Today we have General Secretary Swapna Debbarma from IWFT. She is joining with Tipra Motha today. So we are very glad and happy to welcome her to our meets and to our organizations. Jeng belakang tini tongtoka tam nengkakai tini sini Bukuk Swapna Debbarma General Secretary IWF tini hai tini oro tini Tipra Motha wo yang manju phaikia bo tini simi Tipra Motha ngsinai abun bagai jeng bono khabai khubbai jeng bono yasak sugo tai jeng bono koinai bono kok khaisa thaini sana bagai ini oro press conference klaimani habase ang IPF ini महिला संगठननि जनरल सेक्रेटारि आं स्वप्ना देबबर्मा तिनि महाराजानि जे सामुंनो बाबिनि टिप्रालेन बागके ता टिप्रालेन हामजाबिनो ओ दिमानो साना थांथानि बेबो जोरदार बे फानफक्सिनानि बाबिनो आं बेनि जोंथायो Ina ngok si sana musungo IPF no hang hamya hin khema buya IPF ki kaham no IPF ni demand tipralen IPF ni demand tipralen bo kaham no pia ba oro family rajniti khap thangmani bagi nai oro ang sambab unjaglia abo bai tipralen man thotop unjaglia abni bagi ang maharaja no aro kota kolom tikik lai lapre महाराजा ने रो कलम ते तमो एह कलम ते फन खिकलाय ने राजी दङ हम हायकै अब दफानि सार्टे ओ हानि सार्टे टिप्रालेन बग्रेटा टिप्रालेन निबागु तिनि जयनि पे महाराजा विश्वास जाव आंगा तिनो याकारे तिनि सिमी तिनि बगागानि जे पार्टी खायसाजर टिप्रा मथा न हामजागै बेटा तिनो हामजागै आं तिनि Tipra Motha joining खायसा एक्चुअली IPF पार्टी नि जों माथायमानि कारण एकटाइ जोङो आनिसकां मेडाम स्वप्ना बसाका IWFTGS मेनखा मेडाम सामानि कप ठीक प्लस अजागाव BJP IPF 3 বছর অতিক্রম চলছিকা 3 বছর 3 মাস ও জাগাव BJP IPF যুগ BJP IPF যুগ কর্ম পালন খাইয়া ইভেন এমনকি आं নিজে সাকিতাং কমাস সাচিনাই 2018 नि अगस्त 3 तारिखआव आं जिरुबा एटाक खाइजाबो इसोरनि बागै आं प्राणबाजी फायगासो पाजना तंमानि पाटकलाव थाङै जयनिं प्रग्राम तंमानि वां छराबो अजागा थाङै जों प्राणे खिचुते जों बाजी फायगा अबनि परिबो जों पार्टीना हामजाका पार्टीनि बागै खूब सेक्रिफाइस खायगा किन्तु ओ सेक्रिफाइसनि कुनु जों मुल्य माया काम रजाया अबनि बागै दालाय दुख नांका ओ कारणे जों दिनै IPF पार्टीनि याकारे दिनै उबाग्रानि जे टिप्रा मथा पार्टीयाव दैनिक नाबागै बातंखा